Ey nesi gitti? Toxtaç bulmuş yaş koy. 18 yaş bermiş bu ola kaç. Aylanıp çallan dostlar. Çallan dostlar gittiniz. Sana SMS barmadı mı? WhatsApp'tan. Mailanda. Ança mes dostlar özü gruppada dili qo'shilmaydi, o'zincha gruppa ochig'i. Shunday ya. No Belaya Reka mınakay. Hey, biz seni görüngen yerde aydaklarını götürç, söyleşelim. Görüngen yerde reklama kılatağız. Kimdir? Tavarlarını. Videosu вообще bilinmeydi bu. Hey! Qaysi yerde reklam? Hey dostum, nan qara sen, oq. Kafeye girgende adamlar çay içip atkan bolsa bizdin atımızdan dep turup, onu içkile dep turup alıp berip koytaz. Puldan surabay. Soktu. Bilmeydi hatta adlet bir içiri olsa gele boldu da dostum. Bir içiri olsa ga emi ay dostum ben janagандай kılıp maktap koydum. Bu Belaya Reka öte adal produksiya depsiz. Emi janagандай bir nerselerdi koşmaysalar bir şıkılır. Koşulmalar var çocuğum. Жоқ ha? Натуральный. Мындай koşulmalar bolsa dagы баягы адалга биринчи очередте. Анан адамга зыяны жок нерселер кошулушу мүмкүн да? Мындай. Короче, сертификат бар а? Сертификат бар. Азыр муну Кыргызстанда халал деген сертификаттан ISO 2000 деген да сертификат бар да. Эми азыр досум, Нокен району боюнча полный түшүрүп атасың магазиндерге? Түшүрүп атасың. Мындай болуп атат да. Бирок эл ачыгын айтыш керек. Анча көнө элек а? Жок, вообще могул молочканы дагы убагында. Мен өзүм жаңы ишке киргенде эме болгондо магазиндерге апарсаң эч ким албайт эле. Ошондо көбүн айтат эле. Эже алып койгула десең, жок. Муну эч ким тааныбайт. Силер алдайсыңар деген да. Азыр любой точкага кирсең алат. Номер 1 азыр а? Эми Көп молочка, мындай мактанбай эле коюш керек. Көп фирмалардын немелерин отургузбуз да. Сен ону азыр сокту деле ошондой болуп атат да. Но сокко деле ошо баягы баклажка сок. Газировка жок баягыда. Анан дагы органик деген согубуз бар, анда эме жок. Сахар жок. Мисалы үчүн азыр көп алигине сууларда энергетик ичип атышат да. Ошол соктордо бизде сахар жок, без консервант да. Кыскасы зыян. Зыян нерсени ичип атышат да, ошо органик, натураль нерсени ичпей атат да. Пулу кымбат деп белгилеп. Сал кымбатыраак деп. Эми баласынын ден соолугу керек болсо айтам да. Мисалы досум, ошо энергетик ичип азыр оору болуп атат, оору менен интернеттерге чыгып атышат азыр. Карасаң, $40,000, $50,000 деп айтып атат. Анан алмаштырыш а? Анан муну сәл кымбат экен деп туруп, беркин натураль нерсе ичпейт. Бирок магазиндерден мен кирип алып ичем да. Мисалы биокефир ушуларды алып ичем да. Магазинге баргандан кийин берки мисалы Pepsi колалардан көрө арзан да баары берчи. Арзан. Ушу зыяны жок нерсе. Зыяны жок, натуральный. Мына. Эми сен мындай кыл. Баары бир деле оногу кымбат блогерлерге бир рекламага канча берет Белая Река? Жок, бербей койдук биз. Бербей койдуңарбы? $1,500 тартып беребиз деп. Мурун ошондой тартсы эле, бир 5 мүнөттүк реклама. Эми минтесиң, шепке мындай тике карап айтасың. 2 футболка, анан битте мындай алып бизге бергин, биз кийип жүрөлү, реклама кылып жүрөлү Белая Реканы. Адал товарды. Мына. Ушундай. Ошо блогерлердин дагы азыр эми өзүнүн өндүрүштөр текердиги тартып да, баары тартып болот. Бирок тартпайт а? Убагында канча $1,000 деле? $1,500 деген. 5 мүнөттүк рекламаны. Эми канча мүнөттүк рекламаны билбейм. Именно мына атак өзү айтканда $1,500 болот деп. Мына. Тез кабар барбы? Ошо өзү айткан. Мен өзүм сүйлөшкөм да. Анда биздин фирманы тааныбайт эле. Өзү деле тааныбайт болчу уже. Уже азыр таанылып кетти да? Ооба, эми азыр кудай уже таанып калды. Ошондо тааныбаганда эми реклама алып өзүнүн өндүрүштү тартырайын деген. Кыскасы бизге кыял экөөбүзгө футболкада жокпу ошондо? Бар да. Барбы? Азыр 1-2 жумада болуп калат.
Ana. Hep Aldırıp benim. Bela Reka'nın formasını aldık уже. Ana. Buyursa şunday. Bugün çönödük. Bayram. Ben daha yemi gördüm okşaydı sizge ha. Maşina qanday bo'ldi maşina? Zor bu? İyi ya. Kimden aldın hele? Hatta. Sen akanga. Jantar özret mataskil meni va? Buyursa ben 576 mini olayın içinde. Sağ zorun alıp beredi. Zor natbeta. Zor akaman. Suraştı biliş gerek ha. Gözünü açat kana burası. Tamam. Geçen yakında aldı. İyi ya da biles. Kötü hatamız. Janagı sen işenbey aytasın ben. Deme beker sularını alıp berip atam degen. İşenbey aytasın ha videosun koşup koyayım mı? Hoş koy da. Koşup koyayım. Oldu. Kakam Oldu. жүрөбү? Palbandardan da. Marjaqdagılar da büt. Özüzge qaraştılar. Nurden. Beri qarap başıdasın. Altını gösterip kaç. Ana. O benim mobillarga ikiden su berip koysam o bir karadan da kalanlar kesetmiyor. Nemeden beri? Ona koy. Joy'dan beri. Oşo Joy'dagı bizim dostumuzun demesi de. Bir sarı bir kızıl. Dostlarım поддержка şunçалық болады da. Жанагы Белая река сары досумдун суусу. Шундан ичип туруп алай. Белая реканыкы. Belaya reka taşıran dostumuz var bir. Sap sarı. Adilet деген. Bunun nevesine çıkıveriyor tak kadalında. O şu sularda şu taşıyıp. Oşada ne yapıyorsun bizge? O al aytıp koydum dostum. Айтып койдук азыр берет. Bak Ali Талайканы чыгарып коюш керек да. çığır koy koy. Талайка мына Yedim berleş. ишти кылат. Oo. Азыр бир аты бар. Кудай буйруса онун да көрөбүз. Атты онуна даярдап атасыз бака? Ova. Жайхунду. Ova. Зор жарап берсин. Taka olatken, işte çok mesken bir olatken bir yedim var, zehri var, hani taka yüzüp geçse eregen. Cemaat'ta soralım geçe. Ya kadim gidelim alamıyorum. Neme ber kardeşim bir sarı bir kızıl kıldı ekiden bergin ha? Neme? He oşu bir sarı bir kızıl kıldı oşa ek onu ekiden ber. Na Adilet onu 4'te sonu pulunu albaysın kardeş.